الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakatan tatay mga muslimin. Pagkakatan nila. Namuna in panghati sin ako daing kata na SSDI. In pagpatindog sin SSDI ni hambuk siya asal hula pamarinta. Kasabot empire. Bukun siya hambuk parhimpunan, sumagaw awak to ini, kaya masimbang sa in siya hambuk parhimpunan sadya. Sumagaw ini SSDI timindog impanji, impaginang katerangan bilang mag-independent sinula. Angan si Sultanate of Sulu Darul Islam, matarang kataan bangsa tauso, kataan bangsa dunya. In Sultanate of Sulu bukun siya ang papiatubo. Asal siya hula di nga 1405 pa. Matarang in kapatut si SSDI, kapatut si bangsa tauso nasapot. Angan si Sultanate of Sulu, in kataan nasakop, on siyang pihak. Hello. Subay siya mga bubukon siyang tao, siyang pihak. Bukon siyang magpamilit, siyang pihak kinasakop. Jadi alam sin siyang pihak na si Tibo o kangan si Sultanate of Sulu. Amo ini pagsabuton bangsa tauso. Nalamod na impalao, imburanon, baklaya, tagimaa, nasabot impalawanis, imurbog. Amo ini mga bangsa tauso. Jadi in kapatot ini bukon tindukan sin SSDI sumagaw jangan sin bangsa tauso. Hangan sin bangsa tauso gini nasabot. Hay siyo-siyoin makayan in siya bangsa tauso, lamot siya parakala ini. Adapun ini SSDI timidog waktu ini nagpatampal. Magpabalik si kamahal di kaan sinula. Bukon si hangan sinambuk tumpukan. Hangan si bangsa tauso nasabot Sultanate of Sulu Darul Islam. Isiyo-siyo ri halupa so bangsa tausog na nangako siya yan lamot. Jadi pagpawasin pangasuyad to hangan sin tumpukan. Yuna-huna aja sin bangsa tausog ini tumpukan. Karena jimaturi haula ta impagidang tumpukan tiap-tiap ambuk. Manusia mawamag na kura maginang tumpukan. Adapun ini SSDI bukun bihati maksud. Magsalamat sin kasahinto parakala. Hula bangsa iman agama. Sabab nasakop ni into parakala, tindukan sin pamarinta sin kamaasan na kauna, nagtag na di nga 1405. Maana ang kakatluan tagduha sultan, nalawa sampay naabot 1915, amo ito yung katukbal pa Amerika sa Rikat sin Carpenter Agreement, amo ito yung kabugto si pagyanong pagparinta sin sultan, sumakawawa na lawa yung pamarinta. Tao sa dya inwayroon na nakakuha. Jadi hawak to ini, yung pagpatindog sin SSDI, magpabalik sin pagnganan bangsa tauso. Muna-muna impiyakila sin SSDI nagpatindog sin Panji. Yung Panji ini, Panji sin 1718. Amo ini yung Panji sin 1718, Panji sin Sultan Sulubunnal. Bukun ini Panji hinang waktu ini. Kadua, nagpatindog in SSDI, birth certificate, live birth pagyanong. Ipagpakila sin paminda bangsa. Karena ikiasakupan sin kami, sin KAI SSDI, magkan piyaw ni pakaradyaan ini, naghinang sin live birth. Di mawaya tawahon Pilipino. Atawan uno-uno na bangsa Malaysia, atawa bangsa Moro. Di matampa di bangsa tausog asa registration siya ambu bangsa. Jadi piaw ning katerangan ini supaya kakilaan im bangsa tausog wayroon na sakop si pagtagong Pilipino. Amuyat tutuan in answer ko si maksud SSDI ang kan piato bukon ang parimpunan. Supol. In hikarwa pangasumuna mo. Uno, in labi marayaw tindugan sin bangsa sug atawa tausog tungod hapag hambuk dumawhat sin maksud. Supol. Alhamdulillah mga yadto hambuk suway na to pandangon. At tiap-tiap magda tumpukan, magda pikilan, magdawhat sin kamahaldikaan. Magtagna kita nun nga pagpikil. Di muna pagpikil isangon na to. Muna amon kita na to jimato halom sinula ini. Timindog ingkatan parhimpunan law na amoy ato in solusyon. Mayroon man na kayan bukon solusyon. Amo tintiranan sini kadawhat. Sumagaw hapang hati sini SSDI bukong bihat to. Sabab mangkita madto pa magpa-accept kita katanula, di kita accept pun mangingkat panindog talawon. Mangipanindog tawayron sana un sinsara at tawayron katindugan alam sinsara. Timindog ini SSDI nagpatampal sing ginawabaran niya bilang hambuk bangsa tausog, sako pun ingkatan daon ingkatan tumpukan magambuo. Di kita niyo makatindog magpatindog sinamon utok-utok na to kandi atau pagpikil-pikil sing kita niyo kandi. Suway kita niyo pasara. Sabab ingkatan piya panjarina at piya jato na to di halaw mula muna pagbuno, paghinang sing kaginisan tumpukan, magpa-accept sa kita niyo ini. Magpakita kita niyo bangsa rawain supaya kita niyo mabunna ling kita niyo bangsa tauso. Sumagawa yung pangingat sin SSDI matarang.
Inkatan pianjay piahonsin si SSDI ini. Amura ini insumay to pagtibuukan. Muna man kita magpatindog magkasing kamahaldikaan. Sumay tay patarang isyu kita. Uno yung bangsa ta. Hauno kita timindog. Uno in title ta. In SSDI timindog bangsa ta usog bangsa di nga kaawal. Amo tin title sa bunal. Mangkitan si mabut sultanit. Imbang sa tatausog. Matarang ka to ha. Imbang sa tatausog. Mangkita timindog bangsa tausog. Uno yung kakitaan ka to na hinang kita bangsa tausog. Bihaon na pagpagwasin Pilipin na marinta yung Pilipin. Malaysia na hinang inbang sa tausog. Dua bangsa. Nakalamot siya Pilipino, nakalamot siya Malaysian. Jadi imbang sa ini wayroon bangsa pangita singkatan. Halawm sinsara, matampal, lawm sin mga sila mga di abukaw, atau mga di sinsara dunya. Inupat para kala, subay timidugang inawabaran sinang bukbang sabat makapagtibuok. Amuyaw ni subay pagpunpunan. Muna inasabot pagpaon sin tao. At timidugin tao, lawm sin bahasa nila English. Amunain people. Hula, hikadua. Amo na lang na yung territory. Kamahal di ka government. Amo na yung pamarinta. Kamahal di kaan. Amo na lang na yung sovereignty. Yung kamaksuran ini ka upat-upat, yari rabang sa ta. Inalawa sa jahambok na mga taymangod. Apanghati sin ako, inalawa dambok na mo rin people. Tao. Pagka nahinang na Malaysian citizen, nahinang na Filipino citizen, wayroon na rakyat sin tausog. Wayroon na rakyat sin sultanit. Mana niya, wayroon na kakitaan simbang sa lukaing, tauran kato niyo, malaingkan ingkita kato niyo, magda kita no sanjata, umukay kita niyo para kala, ikabugat simbang sa nato, sa hinga na to, wangan ang anon, amoy ni dancing kamahaldikaan. Minsan kita niyo rumaog mga taymangot, tumtuman niyo, wayroon kaya titindukan na to, kakahinang, dumagbos pa rin tayban dumagbos bangsa. Adapon, mang kita timindo ka para kala, magpatindugula, suway kita niyo pasara. Dito kita niyo tauran, sinsara, minsan pa yung kita niyo naubos. Bang in kapatutan na to, in kakahinang na to, wayroon katindukan sinsara. Sababi na gina to, magpa-accept kita niyo, magpaintindi lang sin Tagalog, lang sin bahasa tausog, magpakila kita niyo, supaya kita niyo tabangan nila. In kakilahan kita niyo, supaya nato daon in muna bangsa na to, kadua, amo na in literary, natawa title na to. Kato, ipakita na to, uno yung piaglingkuran na to, tatak. Layar la na to din panji, so ito di sayang na to panji sinula ini. Amo ini panji sinula, di na to manjari taykuran, di na to manjari utuk-utukan, utuk-utukun, hinangan panji. Malayangkan yung panji sin 1878. Amo na ini yung panji sa bunal. Ay 1718, amo ini yung panji sa bunal. Sin Sultan ito, sulhagi tungan sin pamarinta. Mang taululon, nagtag na yung panji timindo, di nga 1405. Time sin Sultan sa Ripulasim. Sumagawa hapang awak to pagbibirit sin lupasog. Sin lain si Bintin sin Suri, amoy nimpan din na hinang nagbalik. Kaya tindog sin lupasog ini na hinang sultanit. Dari hawak to ini pangati sin kami, HSSDI, daing katan sa plag amon nakatayma. Adapunin kami sampay padlo ini masimana na apit. Magtibuok kita niyo hasara, magtibuok kita niyo kapatut, magtibuok kita niyo kakahinang sin HSSDI bukod personal na sin tao halaw mini. Suko sin katan mga kutausog. Amo yan in kapatod sin SSDI hangkan in pagpatindog bang sa mga buko na tiranan ini. Mahunit kita niyo mag-abot paamon gawin na to. In SSDI hambok na yung pulpos, mahal di kaon in Sultanate of Sulu magbalik pa biasin kain na tagna. Amo yung pulpos din na mo tay kuran. Inshallah manghirol sin tuhan, kaya hatian na mo indaan labayan, kaya hatian na mo indaan amon, kaya kitaan na mo yung mahapa ka mo. Sumagawa in pulpos sin SSDI. Suway siya magbalik batang pa biasin kain na tagna yung pamarinta sin lupa so. Pagsukulam natin panghatsing kami. In panindog mo bilang puntukan na kura sin Sultania Sulu Darul Islam, tungod hakahalan jimatu hasaba iban uno in hipasampay mo paparinta Malaysia, Philippines, pa family kiram iban pa iminelip. Pagsukol. Muna pakilaking ginhawabaran ko nagtabarro pamaksud ini tulus ihilas. Wayroon tuntutun, wayroon nagdaak, wayroon tuod long simbasa. Amun nagkainagon, nagbayad, nagtangda na supaya kumanindog yung maksud ini. Labi luwa na, di na sa dito kila ko kaniyo, imbaran ko, iabot simpag yanon, ha supaya mapupo yung maksud ini. Dua na imiabot to, ikato na miabot marikako, in sa sampayan, simbarita, laong simbasa, ataw ay story. Way ko sa jakit, ay namong pag yanon arta, mabot pa uno-uno pagkaradyaan, mangman mahundong yung maksud, sampay padlaw ini, biadahin in labay ko halong kasigpit. Karena di ako mabayain bangsa ko, irarang ko,
atawa tangdanan alta, atawa dihilan si makamumula kanila. Impanindog sin ako bilang ang buok nag-uwan niya sin SSDI. Kana sin tuhan tuod, maba ko salamaton imbang sa kuri na pasurong paparakala, buno, paparakala lingog. Sabab liawayan na. Muna-muna nakatabok ako record, atawa tiutalan, jumlahan. Simbang sa kumiyatay rin nga pagtagna si revolution, si buno, si Sultan Itop Sulu. Di nga taon, timag na in revolution sin Sulu, amo na yung pagbuno sin Philippine Ivan sin Iminilip. Nakatabok ako, tututalan, patay tao. Naabot na puti ni Katan. Upat nga gatos, di nga tagna sin 1972, sampai pa 2002, in totalan na itong kaya karikako, upat nga gatos nga ibu, duang gatos antag tuta umyatay. Patay to din, patay kurban si pagbuno. Naway na ako nagproblem si mga yadto sa inkya problemahan ko yung masibuhi. Uno na bahain abuton na isabang sa pamaon aong pikilan, si magnanakura, sa hinga masahid di manusia, di naman manganal, di magpanumtum, yung kahalan mayroon halawang sinsara, mga taymangod ko, hatindog simpani, hati panindog ko, di ako maba sumud pabala. Maba ako uno-uno pagkaradyan, paglingkuran, pagsalasayan, dahon na to hatulan, magtayon kita niyo, way kunsi dugaing, pagtayon, sa subay kita niyo paatulan sara, bang kita niyo magtayon. Ayaw na to hinang-hinangon, bang inutok na to kasigpitan, bang inutok na to implano na to mapupo, himinang kita nusing kamularatan, supaya imbang sa na to maus mapatay. Ada pun impiang ngayon na to, supaya kita niyo aksipon simbang sa rukaing. Ba't kita niyo katauran, kahinangan kita niyo project, kahinangan kita niyo kasanyangan sin rakyat, matabang kita niyo uno-uno kasigpitan, mapupo na to ingkata, nilwala di haula na to. Jadi impakaradyan sin panindog ko, hambuk da. Di ako maba makurban imbang sa ko, atiranan paglag buno, paglag ilwala. At tungod sin rakyat na Malaysia, labi Allah na to, di pasampay ko pamarinta si Malaysia, di ako mabaya, hinangon imbang sa ko, hambuk tayo mga dila Islam, siksaon sin wayron panghati. Binsa naon sin awam na yaon. Hisod nila pakasusan sin kaya ingatan nila in sila labi barakal. Labi makahati sin kasusan sin bangsa ko. Hakan nakapagoy man to na bulaklapang na ini, karena biasin sa panton ista kaya tilombum, kaya tilo ang timbak, na bulakay, nang lag kabuyanan, nang lag napaka. Islam sila tayo mangud na mo, may ta sila di maingat manganal, imbang sayaon ayuputon. Sabab imbang sayaon, mangmuhibutan pakasigpitan, tanto mangutput. Bang muhibutan pakasanyangan, malasa pa rin kansyo ba, ay mano siya ini. Imbang sa tausog, impil pala ngay na, pil pala ngay marayaw. Jadi ing kahinangan sa simbang sa tausog magkalugos, magkahinang na simbukon amo, sabab wayroon mano siya, makaihilas, ito ang makareda, mapatay siya wayroon uno. Mapatay siya halang kabutasan. Akan limawag kabuyanan, madto pahulayat to, sabab di makasanda sing kabuyanan din di haula ini, hapag parintas in Pilipin, impanghatis in kami, nakahahatis in atulan, magpatindog pamarinta. Misan maniup-tiup da kuman kiyapin natin kanila, bukunin hula pagpatindogon in pamarinta, patindogon magpatay tao. Magsalamat sin tao, ayaw pagkaimbang sa mura. Minsan pensunggupan bukon bangsa mo, tiap-tiap mano siya. Minsan in binatang, subay rayo puton. Subay parayaon, bukon lakan ilwala, bukon lakan parakala. Jadi maksud tayo sing kita ni tausog ini, akan inkako pangindarahi ko pabangsa ko, tay mangun ko tausog. Suway sadya kita niyo magtali, magpikil. Ayaw kita niyo mag-us-us, siminang mang-aong plano. Labi Allah na tuod, mang-implano, tumudyo na pa-umol. Pamaut na to. Yung kita niyo ini, makaminsan na ipaglabay kamatay. Mga tay mangod, mang sadya kita niyo makarwa, minsan inako mabada ako sumulay. Patay hikarwa na inamong kabuhi ko, hinangon ko, ampayan di. Bang nagtutupad na imbakol si kinato, wayroon na mapikil na to, ay namatalit na to malayang kanitanom. Naingka ko mga taymangod ko, patumtum, in parinta Malaysia, Islam taymangod na to, sumagawa, way baha kaingatan nila, mataudtod kalaungan na hinang na to, wasadya kita nibyukisan nila. Bang unuing kalaungan na hinang na to, di nila matayma, labi Allah na ini magkumplikit, iban si magdugtol, iban si mang sila mamayta, sin kisyo kita niyo, magdugtol, iban si pamarinta rukaing. Sababin sila magpaparinta, magtapok kanya-kanya sin amon pagyanong ba't di mabungkal uno yung tiyatapok nila kayamos nila. Sabab mang sila nagbungkal, magkangi edasab sila, pangpangita nila. Ada pun in tausog gumo apanindog sila ko. Bang manjari misan pauno na in nadyato, bang man in tausog malimaya na, bang man in tausog wayroon na pamukpui, bang man in tausog sa jetra wayroon na lingog, bang man in tausog o pagkaon, bang manin tausog mo, napapakanya-pakanya hula niya, di hangan sin Sultan Itop Sulu, nasabot, lamod pasakop yung manintan sin Sultan Itop Sulu.
Bukon na sila bulaklak pagkakaguaan. Mahunit na sila tabangon, ibang mahunit na imbang sa tausog. Pag-addatan, sabab may way roon na nagaambuok, nabulak kanat na kaulaulaan. Maba ako imbang sa kutausog, panindog sinako. Magpun, magbalik, nabi asing kain, natag nabi asing kamaasan, timindog yung pamarinta sin Sultan Itopsulu. Jadi amoy ni maksud sinatay ko, sampay kapag tabaro, ipagluko likad ko, nabot ko siya papatuhan yung ginawa ko. Tulos ihilas na. Tulos ihilas na, makurban. Mangka na amo ni pagganti, sampay magumuing kamahaldikan simbang sa kalimayan simbang sa, ayaw milyon ni makurban, tulos ihilas yung ginawa ko isa-isa. Ipagganti ko inyawa ko, bangman ka mubuhi dakatan. Nari ko kaya, ando ato ayo puton, mag-imbaran niyo ri magpinda, di ako makapinda kaniyo. Imparakala paglingog, parakala pagpatay, subay na to nalayuan mga tay mangud, mamikilan na kita niyo. Mamikilan na kita niyo, sarayaw-rayaw pikilan, in kahalan si magpikil, mataod imara niya, mataod kasalamatan niya, mataod ka sa jahitraan niya, magpikil, muna-muna lumabay rin pangatod. Bukon sa ja, pitripon, pangatod. In kita na to, jimatohonhan na to, manjari na to na inangun matakadam, paduman, uno indagbos, sin jimatohonhan na to ini, makajari na to na, ibisara. Amo na ini impatta sa lagu-lagu, jimajato habang sata, maubos na kita niyo. Biya din pa yung pamarinta na to, bang kita ni way na. Biya din pa yung pagnanam na to, sing kamahaldikaan na to, bang kita niya matay na. Di nasatuhan ka na naman. Sabang kita ni way ron, igiliig na to yung pag-ikudjangki. Yung pagpatubo, yung pakaniya mong pag-ianupit na. Layuan na to, insukop kita niyo magtautay mangod, magtaayon, maghambuo, kambok maksud. Di menang naman kita niyo maksud, sin bakaradyan niya riyon sara. Dito na kita niyo sara, magpapatay katan mga tay mangod. Inhinang inihinang halawm sin sara, halawm sin paduman sin kita niyo, subay kita niyo manindugi buko na kalaungan, ba't kita nuri maubos? Amoy ni maksud sin ako, nang indarahay sin SSDI, mabaya ako imbang sa kumasalamat di nga kamularatan, iban makara napakatiluakan dunya, makahinang hiluala, balik-balik amon siya sa butta umangi. Maba ako imbang sa kuasal na nag-aanganangan sin agama Islam, magbalik kita niyo, magpakila sin ginamabaran na to, sa rayaw-rayaw bangsa, sa lano-lano bangsa. Matampal hawin sing kamaasan niya unsyo sulat. Tubo usog sa rayaw-rayaw. Bangsa sug labi marayaw. Matampal yaon suway na tubog-bugan impagpakila sing bangsa tausog magbalik. Amo sadya imparakala ini malugay na kay pasaran. Sa maboyro magpatindog simpanje, mataod na yung kaya na naman ko yung mukha parinta Pilipin. Imparinta Pilipin di da mamuno bang nalawm sara inhinangta. Damikyan mabuka ang Malaysia. Sabab mamurulong na in Malaysia atau managgo in Malaysia. Bang kita halawm sara langgar sara ini nang tanto tuod. Minsan in kita mamarinta biya day sa bayad to. Bang langgar sara subay tara hukumun. Ada pun in sara ini kulang in naka-implement nakapamalayak sa hingga kita niyo makabatok cintiranan atulan sara. Magda kita no sing ginawa na to atulan sara. Maghiwal kita niyo habang sahol asin tao atulan sara. Insyaallah mangirul sin Tuhan wayron malawm kato niyo, wayron makanan masakit kato niyo. Jadi in karayawan katan simbang sana to, yan nakabutang hakamahaldikaan. Bang kita niyo mahaldika na wayroon na sa saw na to, di na kita niyo manjari magbuno ibang Pilipin, di na kita niyo manjari mag-ikudjangki ibang Malaysia, iban sing kahula-hulaan katan, di na kita niyo matagtao mangi. Amoy ning panindog sin ako, duma pakarayawan sin hula bangsa iban agama, di ko pindahan in panindog ko, minsan pa agad ginawabaran ko malikad, aparakala panindog, di ko pindahan in panindog ko. Doon ako kamaldikaan sin bangsa tausog, insyaallah ang mating panindog ko. Itindog ko in panji ini, karena sintuhan panji sinula bangsa iban agama ini bukod panji ko personal. Magsukul, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalali wal ikram.